page 164 et 165 ka tafsir al-Qur'an de sura 7 kanko toujours annabajo mo yewtaɗo fi mum e darsu feƴƴuɗon himo maka haqiqun ko haqqe ko gonga ko forcé ala Allah gula wonde mi wowlata ala Allah mi liba e hore Allah illa haqqa sona gonga e kadi gadi jittukum gomdi mi addani on bi bayyinatin banganduye molanaɗo mi rabbi ko immorde ka jommo fa arsil ma'iya accutu wondude anko annabi Musa an makude accutu jonni tala bani Israil qala o wi in kunta salat ke jita bi ayatin ida addi mande Musa fa'ti biha aw addinde nani in kunta salat ke mina swadin ko aji ado e gongube on sai falga saw kanko annabi Musa o tugi bugi tugurdu makko ndum fa idha yata tugurdu ndum thuban wonti bollil mubinun feñungil kadi labungil puy wanaza o takki kadi kisan o surni yadahu jungo makko gon kalenoki o surti fa idha yata yongon don kadi bayda o wonti rane o penli nazirina wonande ndarobe jungo gon tigi tigi ngo wayi wano ngo wayi kono ko rawni kon kaga gitti yimbe be woni qala al malaw ore be battu be wi min qawmi modde yimbe makko ben min qawmi fir'auna yimbe yimbe fir'auna be a fir'auna inna hadha andu ayi o la sayrun ko bilejo ni alimun andudo wawdo bileyagal darto o sa dartaki o mojja yuridu ko fala yukhrijakum konde o yaltinta min ardikum o iton e leydi mundi fa madha ta'murun kundu yamundi dum kundu wi don fi o be disondiri be fotti qalu ben arji enele ko men wi'uma en tant que comme conseiller be ma membre be ma ko ya ruttumo wi mo yo hotu taw wa haw kanko fo enene goto makkon Harun warsil an kadi nela taw sakita nele fil madaini ender ci o ko fo e village ko fap ha shirina be mobo ya tuka be addane be kulli sahirin kala milejo alimin andudo mileyagal kambe makko be pesa o wadi dum o sakiti nele e leydi misira ni fo magasa hay leydele kawtal yedditide waja as-saharatu bile ben ari fir'auna ka fir'auna be yetude taw be ada condition andi golen qur'an andina en kala ko gollidata e goddo ko en wadu condition taw kali be wi inna lana ene hina wodani men la ajiran joddi in kunna simallal kana hanul ghalibina ko menen foli inna lana anduno wodani men goy la ajiran joddi wallahi meden mari joddi wona landal ko décret be wadi ko yewtere anduno wodani men joddi goy simillati ko menen foli wona wi gol men don say e modi do moƴƴi on jarama weltani ke on dum alato ko ya andu dum galay na'am hikan wa innakum on sumati si on foli laminal muqarrabina ko jiada e battinabe ande wiete got kala mo mari 1 million ma 2 million di lannay ko mino may won ministre en fo hawtel lamo den ko yaltata ko en fo nyami ha ila galbe ya Musa ko e Musa be bi holare joni imman tulgi amma do da bugade wa imma an nakuna amma menen men lato nahnul mulkin ko menen adi bugade fu menen fotana men urama o atta anni min Allah wadugol doy ko imorde Allah qala annabi Musa maki algobuge falamma alga babe buge ke saharu be bildi ayunan nas gite yimbe ben wastarhabuhum enele qur'ani be hulbini be wajawu be addi bisirin bilayagal azimin mawnugal molanangal wa wahayna menen kadi me wayni ila Musa faade annabi Musa an sukun alqi asaka firutu gurdu mandum fa idha hiya tawiyo kayru babul kendu talqa fo hindu moda may afikuna den nangal ko be ufini kon den nangal ko be fini be fefindi be mojjini kon fa wagal habbo gonga kan yani kisan gonga kan wadi lego yawa wa batala boni ma kan ko be lati ko yamaluna be golla e hore qur'an tigi haawi ke mawnini bilayagal janangal be adde ko piji seedaaje qur'an haawi mawnini kal bilayagal ga yimbe anda Musa ben addino tawa e mum fa gulibu be fola hunalika don e don wangalabu be rutti saghirina ko be wirtibe ko be hoybe wal yasaharatu bile ben suyi kanyum kadi don e don sajidina ko be sujjube qala be amanna men gomdini rabbil alamin Allah je do windere den on hande mo fir'auna sikkata ko kanko be watti do rabbi Musa je don annabi Musa wa Harun qala fir'auna wi amantum bihi on gomdini mo kabilan adana lakum qadi mi yanande on mi fami ko topo inna hadha ande o ande dum dola makrun ko pewje makartumude fewjuno don ni fil madinati kacca o iton adi on arte en huwondira non li tukhriju fi yon yalti minha itton e sare den ahla yimbe mayren fa sawfa ta'lamun aray ando sabuna hon dun la ugatti anna
mi taƴay aydiyakum juuɗe monɗen warjulakum e koyɗe monɗen min khilafin immorde luutondiral thumma la usallibannakum reftimi fen payon ajma'in on dendangal qala ɓe inna menen ila rabbina faade ka joomi amen munqalibu nokko mi rutoto nokko goɓe ni fagadi ma anta qadin hu kala ko falɗa huude amma tan qimu minna menen ɓay tun a lettiral min illa an amanna sona fi ɓay meɗen gomɗini bi ayati rabbina ayje joomi amen ɗe lamma yatna tumande ɗe arnomen menen ɓay tun a lettiral men sona ɗum lettu ɓe tori Allah ɓe ni rabbana joomi amen afrique alayna yuppo e hoore amen sabran muñal ɗuɗugal ara so fuɗɗi men lettude min dirtata min rekkilata wa tawaffana hunname musliminana komin julɓe wa qala al mala hoore ɓe kono ɓe wi min qawmi yimorde yimɓe min qawmi fir'auna yimorde yimɓe fir'auna ɓe ɓeni fir'auna atadaru musa a tertoto musa o wa qawmahu e yimɓe makko gomɗinɓe mo ɓen ɓe wura ka leydi ɗo ɓe jinda ɓe ƴawra ɓe jippora ifsidu fiyo ɓe bonnu fil ardi ka leydi wa yadar ka ɓe terto rewgol ma an e jokkugol ma e gomɗingol ma wa alihati kan e allaji ma ɗin fo a waray ɗum moƴƴali huwake qala wi non joni mi tertortaɓe ni namani sanu qattilu aray taƴen abina'ahum ɓiɓɓe maɓɓe worɓe ɓen warenɓe kala jibinaɗo wanastahi accen nisa'um ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe ɓen wa inna enen fa kan sengo dow maɓɓe gahiruna komi wowɓe ɓe sir ɓe wata en dartade qala musa anne musa ma kan li qawmi yimɓe makko ɓen awa onon kadi ista'inu wallinore billahi allah wasbiru muñoɗon habboɗo résultat habboɗon golle Allah ɗin innal arda ande leydi ndi lillahi wallahi ko Allah jeyndi yuri so o roninayndi man yasha moyɗi ronindede min ibadi murdeji e makko ɓen wal aqibatu lil muttaqin mi wattana on ɗon battane moƴƴere wodani huloɓe Allah ɓen de hakke ko bani israil tata songinoke moƴƴa hiɓe yeetale si woni ɓe heɓine laaɗo dariɗo e hoore koyɗe mum kon ɗon wonata sabu yoɓe sorto e ɗum mi mana kamɓe ɓe sikkitama o fuuyi gali ɓe wi Musa na ɗum men tejjornoma o dina menen men lorranoma min qabli ko adi a jibinede ko adi a nelede an ta'tiyana ko adi a ardemen wa min lorrete ɗum ɗon min ɓittine min mbadima jiitana e ɓaawo kadi arde men hani kadi ko menen lorroto yango qala nabi Musa jaabiɓe asayno tañƴina rabbukum joomi mon an yulika nde o halkata o elmina aduwakum ayɓe mon ɓen wa yastakhlifakum o lontinan onon fil ardi ka leydi fayanzura o ndaara kayfa ta'maluna kum onon kadi golloton walaqad akhadna gomɗi men nangi ala fir'auna koni li fir'auna ɗe misinin men nangiri ɓe kokke wana ko suni ɗuyta